Empany for da party ahodomi enu no National Democratic Congress na fei United Progressive Party ano wa santemantemu no omo ankasa voter registration exercise wie na no adai won so atena se ahwe enema ekoko so ewo mu de ye enenia enye NDC amanyoko no esusu se ahyase no enema nhyeda antumi ankoyie na afei UPP for nso de ehunu se National Identification Authority mpanifo Omonso anye won enyuma yie Adom TV amane bone eye nana wuku denchebo etoso Amayoku ahodo ewa santimantem ha bi ahyase e de registration exercise ye wie nansenyen eto ensoniani atwenesrane abasa ahumpempenso a yeduye eni sinta eba mu enam so ma NDC amanyoko ne wa santimantem ha omudwom tani nana akwasi e de ato edwase se odi bibia eto ensoniani a wobeka se dwumadie no ekoye na mmomu enam ntokwa ene niam ahodo bi ekoso e wo miamia bi osusu se eye NDC stronghold wa santimantem ha no ene de entwa ye kra Wachirema nipa dodo a etromudin ewa santimantem hase ya NDC amanyokro no ewo won krata so no wo mo keka ni na abomu e de atoto the electoral commission nso ewo ehunu se ebi boroso anase pepepe this year as a party no ye ka figures na abom ni ahwe se at least there is the about eno anu no me figure so eye eku wunya ni na 100% but you can say eye omotu actual din no ma omo ezo omotu obodin so enya kwan actual but political parties na omo twetwa omo hono na ede enyuma bi aba but because say yenya actual din na wie de eyi anyo ye be fa ne say actual wie nti eye Opanyina wada United Progressive Party ano eye onimnyamfo akwasi adai odike wadi atu edwase entawantawa ne de ekoso ni nyina ne yemfa hosobo Ghana ban ana afenso so National Identification Authority etika Ghana card for wi omaduma ni nyina awie ana obi akuta Ghana card ana electoral commission agi data no ana wa synchronize aya authentication ana wa ye police station order no ato the system no mu a Ubeko police station na odine ho. Kana tefa na o ya Ghana card no. Ye man is kan fie miensanie. Na ko betime de buso mienu kura awie. But omo ma jo so mu bu no tot. Omo ko region bi ma no makọ hye buso mi nsia kura no mu mpie. Ano mo share da delay ebo apaye. Ano ma yama registration we anipa bebre na awu. Ho am na ayesa abo apaye no. Aban ene Ghana National Identification Authority. Onimnyamfo Muntaka Mubarak oye asawase mrahye bedwani e de ato edwase se wohwe nipa dodo atwuromudin e voter registration exercise mu a na wo de toto voter register ye de twuro edin e wo mfempemienu ene dunsia nu mu a wo hu ni se we nso na akona nim ye papa na ehun hia bia se betimi aye voter register foforo population a Ghana o me nipa 30 million other na 60 million be wo register so say ni design say ye we register no Nipa a water is also a 16.9, almost 17 million. And the register a bloated and answer in bloated. Now, do you say, moment me a triafa Nipa so? No, or my disenfranchising for ye, Monina woo, man difference I think for one more register no, market division. So say, Master say, Sikaya, a better one minute. Nana awuku denchembo amane boni